Lagi. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti surat nga intay drama ita, ket impatulod ni pagayam tayo ayunis, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Dan, nabayag nga wan upload yu manong iti drama lagip, ket napanunot ko ti nagsurat, ta kayat kumet nga ibinglay ti kapadasak ken ayat, bareng makaipaay adal, kadag iti naayat adumdumngeg. Rugyak nga rod manong ti agsalaysay. Bueno gagayem, intay denggan ti pakasaritaan ni Eunice, dito'y drama tayo, Lagip. Ay na, friend. Husto kumadaytan na panagsangsangit mo. Mariribo ka na, friend. Tsaka mo na niya tiaramida kita. Saan nga agtal na ti panunot ko amang pampanunot? Doon niya tinagbasulakin ni Ricky. Ha? Diyak amo no apay anaramid na kanyak ti kastoy. Impagarup ko nga ison ti lalaki ang makaduhak iti tungpal biyan. Ngam saan matigayam. Huston ko nakmat. Tikaskan ko na. Saan arumbang asang sangitan? Ay, no siyak ti sika? Anya aga po asangitak ti babaero akaskan ko na. Pagyamanam kit di aga po ta nakita madagos ti ugali na. Iso apa nga asim, Huston. Saan asayang ti babaero a lalaki? Tandaan am dayta. Pudno mo timbaga nito na kan kaanak ko. Saan arumbang asang sangitan ti lalaki akas kinirike? Nana, pagyamanam kit di gaputay pakita na adagos ti kasyay nga ugali na. Kasanon no agasawa kayo. Awanan Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Napintas ka. Kan kang runaan ti amin. Nanakam ka. Masarakam tulap ta tinapudno a lalaki. Amang ipatag kan mangayat kan ka. Imbagak magking ka, adyak kaya ta makita ka akasta. San ka di? Nakaliliday ka. Kunamlano na abak ka iti 1 million, iti kasta alangam. Sika talaga. Ketwin mat. Di mo ibaga, adayay pailaang ari, kiti pampanunutan. Ay, no siyak tisika. Lipato mo daya alalaki. Alangan nga aging gaita, kat ayayatan pailaang. Kat adala nga rodin na si kugan na. Ay, animal. Amo mat, friend. Nirikitin mo na lalaki nga inayat kan impatag ko. Iso asaan akas karina da ita ibagbagam alipatag ko. Ay, saan? Kinamagdaytan na ayayatan pailaang. Ay, pasensya ka na ti panagsasawok Ngumibagbagak laang ti pagsaya atam. Ay na, sana all. Nagmayat ti isem na. Ay agasem man day ta nga isem mo, Eunice. Pagatlapayag nga isem ko naman. Sino man day ta kachat mo? Siguro, adagar-aram kan kanya. Ay awan na. Apay, gapula ang tagis-isa makakastoy at nagar-aram kanya. Ay na, syakpay laang matilukwam. Amok dagitan abanag. Syakpay ti kunam. Kastamot laang ti panagis-isam ko. Idi agar-aram kanyak ni Leonardo. Apo, nainlabak ka numot Ngam idi agasawa kamin ay na. Tumayab mo't amin apinggan kas kada kaldero. Anya? Iso ano kakasta nga isam-isam? Ay na, pur Diyos pur santo awan lat amok. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Di kayat ko asawan. No asino man day ta amang papaisam kan ka. Ay na, ag-break kay tumulaang. At da ka di pa tinapudno a lalaki itaawanan. Ulitak manin ha, awanan. Anya? Anya? Ni Sandra, classmate tayo, di high school? Agdadaton kin ka? One friend. Ay na, nagwapo talaga.
Dayta ngamin ti madiging kakat. Jay pasig agwapo ti sapsapulam. No niya lang ngamin ti maganab mo ay ti gwapo. Anya? Jay saan unay agwapo ti pilyam. Iti kasta, saan da nga agawan. Kitam ni Ricky, inagaw da. Ni Sander pa'y nga ta, akas lang makaasa iti bunang ti kinagwapo na. Sika talaga bakla. Tila ibagbagam. Ay pudno ti bagbagakan niya. Iti kas di akinataer na. Imposible asaan da nga agawin king ka. Ay ayaten ka una, Eunice. Kinapudno na. Si Kala ang tinakarik na agi ti ayat. Sipod pa ini. Sandal. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Ikarik, di kan tupulos pasakitan akas iti inaramid ken katisigod akaayan ayat mo. Sandal. Isu apang nga asim, aklonam kuman ti ayat ko ken ka. Ay, lusyak lamay sa. Awan pa nagtalek ko iti daychay asanda. Nanang. Saan lang amay sa wano dua tinakaibaga kanyak. Ababaero daychay alalaki. Iso ama sigurado nga awan nagdumaan da kinirikay. Na kayo at talaga nanang. Naglaing kayo amang ikumpara. Ay naanak ko, ibagbagak lang. Saan ko nga ikumkumpara? Ala, husto nanang. Sa bali ni Ricky, sa bali mat ni Sander. Isa apang nga asiyo. Saan ko maakas dati pa nagsasauyukan ko na? Anya? Ni Sander, matgayan ti kaayan-ayat mo ita, friend. Ha? Sigurado ka kadi? Asaan nakaalog kon dayjay? Api nga min akas dati bagbagam, friend. Wan gapu talanga na pailaang, babaeron, kasla ni Ricky mutlaang. Si kakit di mat, friend. Tila ibagbagam manan ako na. Amumot siguro anya, jay kunada, like father, like son. Ha? Amumot a babaero ni tatang na, nga uray nala pagsusukutan dagiti babae. Kan may sa, ado mangibaga, nga ado ti linukloko ni Sander a babae ijay syudad. Donna, napalabasan na ichay. Amin mat atao kat adda pa nagbalbaliw na. Saan aya? Kat, saan mo't atao ni Sander anya? Saan ama ko na atao ti babaero? Maawatam? Oh, apay akas ta ti lang ang friend. Kasla nakalidliday ka. Di mo kunaan, agapoday takin ni Sander. Nakita kayo lang, hindi kalma na nagmayat ti panagkuyog yun. Awan, friend. Ha? Ano ti kayat mo asawan? Awanan. I-break ko ni Sander. Ha? Apay ngay? Saan lagayam asyak ti babae itibiyag na? Uray kami latalo. What? Jaklaim pagaro pa maaramin na kanyak ti kastoy. Isumit lagayam atunggal sa lutsudak dayta. Kat iyaw awan na ti saritaan. Dayta di bagbagak idiking ka. Hay, awan na talaga ti no. Awanin ti natino alalaki ita. Manmanulangin ti nabatbating at da panunot na. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Sander. Pagawanan na ko, Eunice. Ngam saan kan ngay ayaten. Anya, kalpasan ti amin. Kastalatan ti aramidam kanya. Awan matiam mo ka nagkurangakan ka. Saan ka di? Awan? Awan tinagkurangam kanya. Talaga lang anapukawan ti panagayat ko ken ka. Di ko na napukawan. Kaputadan sa bali a babae ti biyag mo. Oh, Awanan kay ti baen. Tunggal anda mangibaga kanya ka babaero ka. Ibagbaga ka saan? Nagbalbaliw kan. Siyak ti adada mababain ga po iti ipagpagitam ita ang kinababaero. Adayta. Dayta mo't jay bagbagak idikan ka, anak ko. Nana, madamdamag lang arudan nga agsusukot ki babae day dya lalaki. Ngam inaklon mo lata. Anya ngay ita. Ay, pasensya kay kumanana. Adal day taken ka, anak ko.
Asan arumbeng nga agtalag kalatan iti may sa alalaki, gaputa gwapo. Nana, oray pa'y no saan agwapo no napudno. Saan akas kadakwada? Kadakwada ko na, gaputa kas tamat laeng tinaramid ni Ricky idikan ka. Wan nga ron, Nana. Ay, jak kayatin ti makiayan-ayat. Mabutangak at talaga. Nay, kasla ka nayon kamot amarabyan ita. One friend, kanayo nak ngamin nga ag-overtime, iso amarabrabyanak. Kasla italaang dayta ah. Saan kamot asigod akas takot? Kayat ko ngamin abisi ak akanayon. Kayat ko, adda akanayon tar aramida. Itikas na, malipatak dagiti pampanunutak. Sabagay, mailiw-liwag mo tiriknam. Ngamunay daytan, inaldaw kamot tan amarabyan. Kabailak na ito eh. Si kakit timan. Siyak pa, hindi ko na. May salangan, mapanan. Adda ka di pa'y bakante iti likod, Manong. Ha? Ay, awan natin ko. Dito'y kalaangan sango. Sige, mabit na Mapantay nga roden, tanapon numatan. Huwag natin, mapantayo na talaga. At akalikam ka makama, mading. Awan man. Ngam kayat ko lang ta ginana. Nabanugak lang. Iso akayat ko ta ginana. Maawatam ka di, Manong. Anya? Ading. Salud-sudig la ko man, sa dino ti papana. Nakaturog ka matan. Wan nga peso. Naiturok ko matan. Apay, itala ka di nga agbiyahe ka itidip dito ayan ni. Apay, adi mo amo ti pagbaba. Ha? Ay, pasensya ka ko man, ading. Uwan, ita lang aming nga biyahe dito eh. Nailabos. Kasta ka di. Ay, awan parikot iti dayta, ading. Itulod ka, aging ga iti pagbabaan. Sige man nga Manong. Agyaman na ka. Nakaturog ak matan. Nagawan abain mo talaga, si Kayonis. Sika, nakaturog ijay jeep. Wan nga rod, friend. Baglaangan ata na singpot general na ak a driver ti jeep. No sa bali la day jay, hindi ka mun. Nasingpat? Sino nga dayta? Guwapo? Sika talaga. Day tapay la kinagwapo na mo ti saludsud. Kat siyempre salud-sudag ka talaga no guwapo, no saan? Tama nga nagmanan tirik nam kinkwana. Sana niya. Saan mo't unay agwapo day jay a driver iti jeep? Ngam, anya. In fairness, nasingpat ko nam siguro. Katuan, nasingpot mat. Intulod nakpay aging ga dito'y balay. Kaya't mo asawan, nagamam mo kayo. Ay, wan. Reggie tinagan na. Ha? Yan ti pagyamanak. Inala na ti cellphone number ko. Anya? Asi daw, di kasarsaritam iti cellphone mo, iti rabi, anak ko. Ay ko nanang, ni Reggie. Asi numanan a Reggie dayta. Driver ti jeep, nanang. Anya, agar-aram kadikan ka. Nanang. Adawat lang ngam saan akas kini Sander. Apay ngamin nga ikumpara man ako. Uray saan agwapo no napudnumat kan ka. An-anong tinataer no babaero mag. Sakit laeng ti ulo. Nanang. Iso nga uray saan agwapo no amo na ka nga ipatag. Nasaysaya at pay nga amang ngem ti gwapo. Anya? Agar-aram kan ka, di driver ti jeep akas lalo makay ti langan, ha? Uy, di mo man pagsawan ni Reggie iti kasta. Lumakay nga. Kat, pudnumat lumakay ti langan, ha? Ulitin na pay lang. Kat, agayan ayat kayon? Wan, inaklon kun Nakaragrag sa kakan kwa na. Gaputa nakasing-sing unay kanya. Ay kat nasaya at ano kasta? Siguro, di na kamutin lokon dayjay, kaputa saan mo't agwapo. Anya, uray saan agwapo ni Reggie, ngam nasingpat mat.
Awan makunakkan kwa na. Ken mariknak anapatega. Saan akas kadagiti mo na akayan ayat ko, ababaero da. Dayta nga ro ti ibagbagakkan ka. An-anwam ti gwapo no sakit ti ulo. Nasaysaya at pa'y ti awan lang na, di napatag, ipatag na ka. Ingkarik idi ti bagik asaan akon amakiayan ayat, gapo iti pan nakapasakit ko iti namidwa manungdan. Ngam idinam amok ni Reggie, kilaat ang nagbaliw ti amin. Iti agdama, umadinimot ten ti panagkalay sami ken ni Reggie, ket maragsakanak, gapo ta inaldaw na nga iparparik na kanyak anapatagak ken kuana. To'y pagaya mo, Eunice. Pagaya mo, Eunice, iti pakasaritaam, napanagnagam nga awan serbi ti kinagwapo ti maysa a lalaki, no saan na nga mo nga ipatag ti babae. Ket sapay la kumatag na nayon ti ragsakyo iti agbalin nga asawam, pagayam a Eunice. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Eunice, adinan inlanad ti address na. Dito'y drama tayo, Lagip. Inyornos para iti script ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panagdengeg.